Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngelithuba lelihle nje ukuthi noma ngabe kunjani noma kunini kepha singatniketa lithuba lekuhlephulelana sihlale etafuleni sidle kudla kwakamoya noma singabonani ngeliso lenyama siyabonana ngemehlo enhlitiyo ngiyathemba ukuthi uyaphila inkosi kuphethe ngemusa amen. Encwadini yamakhosi ekucala sahluko 21 kunemavesi lapho kusuka kuverse 1 lengicabanga ukuthi kumbe ngidahle ngikufaka esithombeni sawo kepha ngingayendlalela lendzaba ngingakaconze emavesini lathite ukuthi inkosi Ahabi lebe yinkosi ngenxa yekutalwa bekungasiwo umthetho noma bekungasi ukuthi isebentile kuze ibe yinkosi beyinkosi ifanele njengenkosi ke inemalungelo inemandla lathite lengidawuthi authority ngetulu kwebantfu bonke lebengamele. Inkosi Ahabi beyifuna yaba nesifiso sekuthola sivini saNaboth kepha Naboth wala. Sihloko lengifuna ukukhuluma kuso sengishito njalo sithi emandla empilo yakho akulo muntu lo nguye yena hayi kuletindo lotendako. The power, the strength of your life lies in who you are, not in what you do, not in what you try to have. Akukho kuloku lotama kukwenda kepha kulona lokuye yena. Ahabi beka inkosi ngekutalwa wena unguwe ngekutalwa. KuJohane 3 indzaba lenkulu leyo makathi Jesu umuntu umelwe kutalwa kabusha. Nako la indzaba icala khona loyo muntu loyo lotelwe kabusha ngula kunemandla empilo yakho khona. This is who you are. Sichubeke ke siyibuke indzaba ya Ahabi. Ahabi uze ulahlekelwa buthongo mawufunza usuka la ku verse 1 angifune kuwafunza onke kulo verse 2 Ahabi uthi kuNaboth nginike lesivini. Verse 3 Naboth uyaphendula uthi simakathe akasungivumela ukuthi ngikunike lifa labo babemkhulu. Uyanegotiate Ahabi, uyacela ukuthi either sishintshiselane noma ngikubhadale lokuthandzako. Naboth uyala. Verse 4 kwendekani ku-Ahabi mehluleka kunegotiate tintfo mehluleka ukuthi tintfo timendekele. Ngifuna ubone ukuthi ngenxa yekunga operate yekungendi tintfo according to who he was ngekungendi tintfo tisuke emthonjeni wekuthi ungibani kwaba netintfo letingazange timphathe kahle. Ku verse 4 ngako Ahabi wabuyela ekhaya ahluneme athukuthele. Uthukutheliswe ngibani? nguNaboth. Kepha intukuthelo yakhe uyayithela kubani? Uyoyithela kubantu bakhe, uyoyithela kumfati wakhe. Mangabe awu operate ku level yemuntu lo nguye yena phambi kwaNkulunkulu utawu affecta kabi bantu lophila nabo ngoba mangabe ushayisile ngekutama kuba lutho ngekwetama kuba kahle ngeperformance ngelikhono lakho mawushayisa utawuhamba inhlitiyo ebhlungu lenhlitiyo lebhlungu itawu affect abantu labangakakwendi waba nenhlitiyo lebhlungu. Vani ukuthi kwendekani ku Ahabi. Ahabi ufika ekhaya liBhayibheli lithi uthi uhamba nemagama lathi ngingeke ngikunike lifa labo babemkhulu. Ngenxa yaloko lithi iBhayibheli mafika ekhaya uhalala embhedzeni wakhe
azange akhonekithe nemndeni wakhe socially. Labe bafuna lihleko lwakhe azange balithole. Ubangelwa yini Ahabi? Ngibangelwa ukuthi nginegotiateile ngehluleka. Kube ngentetindvo tendeka, hayi ngabe ngichamuka nesmile. Ngabe konke kuhamba kahle, ngabe ngibaniki high five. Kepha ngoba tindvo azingihambeli kahle, nebantu angeke kubahambele kahle lengiphila nabo. LiBhayibheli liyachubeka futhi ngetulu kwaloko lithi wafike walala embhedeni wakhe acumbelene. Ngathi noma lokucumbelana kugqwala umoya eswini yini wesutha angikadli. Uyawati ke umoya mawugcwele eswini esikhathini lesiningi ukuthi uphuma kuphi. Ahabi kumbe lo moya waphuma kwaba matima endlini. Lithi wathuba nekudla. Wathuba ngenxa yesimo labhekene naso. Wathuba ngisho ukudla. Uyabona ekuhambeni ekuphileni. Ngicabanga ukuthi noma ungilongcwele waNkulunkulu, mawuphila kulomhlaba lokulengikusho konke uyakwati. Mangabe ungazange sewukubone, mangabe ungekho kuko, kumbe labanye uke wabeva labake babhekana nalenkinga le, uhluleka kulala ngenxa yento langayitholi. 1 2 uyacumbelana. 3 akakhoni ukudla, ulahlekelwa iappetite. Naboth ngathi inkosi Ahabi. Ngicela ke unake verse number 6 noma verse 5 uthi umkakhe Jezebel wangena wambuta wathi uhlunemeleni kanjena awudli ngani. Uyathi letino tabo stress bo depression bangakubulala mangabe kude umuntu lotakhulumisa. Kwamsita Ahabi kuba nemhlobo, kuba nemngani, kuba nemfati lokhona kumbona tindo mathi ngahambi kahle. Uyambuta yini inkinga yakho? Nami kuthi ake ngime ngiphoze, yini inkinga yakho? Yini lehlukubete umoya wakho? Yini lekucedzela buthongo? Yini lekucedzela iappetite? Yini lekuvalela tindlela letinye ungasathi hambi lamuhla? Ngabe akukendeki yini waphila hayi ezingeni lalo muntu longuye yena ngekwendiwa uNkulunkulu, kumbe waphila ezingeni lemuntu lomdzala? Kepha ngiyajabula kuba ngumhlobo wakho lamhla lo njenga Jezebel noma ngasiye Jezebel. Ngiyajabula ukuthi bengingakukhulumisa. Verse number 6 wamphendula wathi kungenxa ngobe ngithi kuNaboth waseJezreeli ngithe ngisele sivini sakho noma ke nawuthanza ngikwenanisele ngalesinye sivini esikhundleni saso. Yena wala wathi ngingeke ngikunike sivini sakho. Makwendeka ebudzeni bendlela, makwendeka kuba nekucinzeteleka, ungakhulumi nenzambo ngekuthi uyodilengisa. Ungathathi ungabese wenda udlame kumbe sewuyalimata uyabulala lokusedudane nawe. Thola umuntu longakhuluma kuye. Wathola umuntu longakhuluma kuye, sewucalile kuthola isisombululo. Ake sive impendulo lehlakaniphile lebuya kumkakhe. Uthi umkakhe, lena ngiyona ndlela lo wenda ngayo yini njengenkosi kaIsrayeli? Vuka udle, jabula futhi, mine ngitakutholela lesivini saNaboth waseJezreeli. Lo muntu lenkulumo yakhe lo Jezebel siyati ukuthi le ndlela lelisu leta nalo belingasi kahle. Kepha ngiyasithandza sento saJezebel. Jezebel
wavuselela bunguye bakhe Ahabi. Uthi Jezebel, "Ay phela Ahabi, wena awusiye umuntu kaTana. Awutholi intindvo takho ngekunegotiator, uthola intindvo takho ngekukhomanda. Wena Ahabi uyinkosi, lo muntu lona umphethe, yebo ungamhlukubeti kungabi ngodli, kepha khumbula iposition yakho." Kwangathi ngingakukhumbula mntwana sekhaya. Wena awulwi ngemandla ngathi ulwa nenyama nengadi, wena ukuposition lephakeme kakhulu. La Jezebel uthi Vuka Udle, uyathi kuthini? Tindo betsengalungi. Kepha Jezebel beka neconfidence ukuthi makungasebenda according to who he is, tindo titawulunga. Uthi Jezebel, "Hamba uyocelebrate yize kusengashintshi lutho." Nami ngingathi mntwana sekhaya, mawutawubamba liqiniso lekuthi wena ungubani, hamba ngalelo qiniso noma tindo titsengashintshi. Noma ngabe umsebenzi usengawutholi, noma ngabe ibhizinisi yakho isengakhombisa iprofit, noma ngabe umndeni wakho ushaken, noma ngabe uyeva ngazuthi sitha siyawuhlephula umndeni wakho, siyanehlukanisa, noma ngabe uyabona ngathi kuba mnyama kakhulu nasekufundzeni nasekuchubekeni kwebantfwana, noma nakubatali ngathi tindo tiba mnyama, netimali ngathi atifuni kuthatha ishape, bengathi uma utawuthi ikhumbula kahle ukuthi wena ungubani, tindo takho tilunga kanjani, bengathi hamba uyocelebrate. Noma uthenga i-ice cream ya5 emalangeni ucelebrate ngelulwimi lwakho luyikhothe, hamba uyocelebrate ngekuthi khumbula ukuthi ungubani, hayi kumela ukuthi tindo titakutshela ukuthi wena ungubani. Ahabi wahlushwa kutshelwa tindo ukuthi ungubani. Tathi tindo mathi ngalungi wathi cabanga ukuthi yena usehluleki, wangathi cabanga ukuthi yena uyinkosi. Mawuchubeka kuverse 8 na verse 9 uthi, "Ngako ke wabhala tincwadi Jezebel ngalama emagama utshela Ahabi uthi, wena wehlulwe ukuthi utifananise naNaboth, kanti wena awusiye Naboth. Wena uhlulekiswe ukuthi linganisa naNaboth, utibeke etafuleni lekuyawunegotiator naNaboth, kanti wena tindo awutitholi ngekunegotiator, utithola ngecommand." Ngeke ngive labanye bazalwane mabathandaza bathi, "Hawu Nkosi siyamcela nalo Sathane asiyekele." Unegotiator naSathane, utibeke ezingeni lekuthi ungacela Sathane akuyekele. Hawu siyacela Nkosi ahambe lo Sathane, wena nekucela nako la wehluleka khona, ngoba mawucela usho ukuthi utibeka ezingeni lelingaphasi kwalomuntu lomcelako. Nango Jezebel, liBhayibheli lithi wayisukumela indzaba, wabhala tincwadi. Kule tincwadi mawufunza lo verse 8 na 9, lo 9 uthi kule tincwadi abebhale ukuthi memetelani, abengasho ukuthi ngiyacela, bekasebenzisa emagama esihlalo. Oh haleluya, ngathi ngiyambona umzalwane uhleti naKristu esihlalweni sekuncoba, ngoba lithi asifune okwaphezulu la sesikhona khona, sesithuthelwe khona, sihleti naKristu, sihleti naKristu. Ngoba Jezebel bekahleti na Ahabi, uyakhipha emagama uthi memetelani langa lekuzila bese nihlalisa Naboth embonisweni emkhathini wesive. Ngula Naboth athola kufa khona, yebo lesento sabasibi kakhulu, kepha lokule ngikuthandzako ngilokuthi Naboth wathi akusebende sikhundla sakho, waze wasayina, wathi wasebenzisa singcivitelo senkosi, wathi loku angikwende egameni lami mina ngingijezebheli.
kepha lesimemetelo siphume egameni lakho Nkosi. Mntwana kaNkulunkulu, tindo takho atisebenzi ngalomunye umuntu. Ungethembi igama lalomunye umuntu, ungethembi igama lemfundisi wakho, ungethembi igama lemprofeti wakho. Tindo dingcivitele atisebende ngelibito lelingetulu kwawo onke emabito, libito lendodzana yaNkulunkulu ophilako longuJesu Kristu. Masichubeka. Yebo i-celebration iyaqala, angayitholi breakthrough. Mangabe utawutshelwa simo ukuthi hayi uyancoba, utawuthatha isikhathi kungendeka uze ufe ungakamthumisi uNkulunkulu. Mangabe utawutshelwa dindo kushintsha kwato ukuthi nyalo ke sewungetulu kwemncobi, kungendeka uyethuneni ungakamthumisi uNkulunkulu. Ungaye ethuneni unesikwelede sekuthumisa uNkulunkulu. Ngekuthi bewumele breakthrough, ngekuthi bewumele kuphila, ngekuthi bewumele kugucuke tindvo. Tati mina ngidokukhumbuta lamhla ukuthi wena ungibani ngeposition yakhe Ahabi. Lokhu labe kangakakutholi ngekunegotiate wakuthola. Lokhu bengakakushintshi ngemali nangemcebo wakhe wakhona ukushintsha. Makhumbula ukuthi yena ungibani. Wabuyela wayawukudla, wabuyela wayawulala. Ngite ukukhumbuta nati tindo letimbili letinzathu lo ngitodona wena. Kwecala encwadzini yamaKorinte ekucala sahluko 6 verse 19 na verse 20 lithi, anathi yini ukuthi umtimba wenu ulithempeli lamoya longcwele lohlala kini. Awati yini ukuthi umtimba wakho ulithempeli lamoya longcwele laNkulunkulu ophezulu konke uhlala kuwe, nekuthi lo moya longcwele lohlala kini nami emukela kuNkulunkulu, nekuthi futhi anisibo benu. Nako lengifisa ukungcivitele, anisibo benu. You are not your own. Uyabona tindo letinye kumbe uhamba utenda uticabanga ukuthi hawu mine mangingakhona kulungisa, mangingakhona kwenda lokhu, khumbula you are not your own. Awuthole kuphumula. Uyamati umntwana uyakhona kukhala, akazi makakhala alambile umntwana kumbe uneminyaka noma tinyanga, akazi lamhla ngidawudlani angigijime, ngazi ukuthi deep down lengekhathi kuye uyati ukuthi angisiye wami. Ngako angeke ngibe ngizama kuyawufuna ipick and pay. Kungako solo kwathi nhlo ngeke ukhanze tinswane tigcwele emabhasi, ngeke ukhanze tinswane tigcwele umgwaco, tigcwele tindlela. Hawu uyaphi una 2 months ngizawufuna lubisi, luswane alihlupheki. Why? Luyati ukuthi angisiye wami umnikati utanginaka. Noma ngawulahliwa usemthoyi, noma ngawulahliwa usemgwacweni, ufela lapho makafa. Why? Ngoba kude la kwezamako, ngoba uyatati ukuthi angisiye wami. Emandla alengakukhoni kukhonwa ngumnikati wami. I'm not my own. Mntwana sekhaya khumbula, you are not your own. Awusiye wakho, wena uwaNkulunkulu. You belong to him. Lokuthinza wena kuthinza naye. Singaba batali singehluka kumbe ngekwehlukana, kepha lengikukhumbulako nami njengemtali ukuthi akusilula uve umntwana akhala ulele uchubeke ulale. Lokuthinza yena kuthinza wena. Kanjalo lokuthinza wena mntwana kaNkulunkulu, bona both lekungazi ukuthi babambile bayaresista netindo letifanele wena, ubokwati ukuthi ngekwekutalwa kwakho ngekwemvelo ude emandla etikwemimoya leresistako lengafuni kuchubeka kwakho. Kepha ngekweposition uma umuntu akuKristu usidala lesisha, uma utelwe kabusha ngelivi nangamoya, ubokwati ukuthi
lushintsho lwetintfo alucali ngaloku lobhekene nako. Lushintsho lwetintfo lucale ngekuthi wena ube ngowakaNkulunkulu. ungowakaNkulunkulu. Make sure ukuthi noma uyathandaza, noma uyanikela, noma yini lo yendako, khumbula naku wena awusiye wakho. You are owned by God. Kwendekane emotweni mayiphelelwa ngepetrol, angeke uyikhanze ithi ngisafuna i-filling station, fanele ngishayekile anginamali. Umnikati nguye lofunako ukuthi ngidayigcwalisa kuphi imoto yami. You are not your own. Mawuhamba ngekwenzando yaNkulunkulu, udirectwa nguye, utawukwati ukuthi tintfo sitha lekungazi ukuthi titibambile, utawukwati ukuthi lona lo wakhe lokhathata wena kukhathata yena. Kwesibili ngifuna ukukhumbule encwadini yabaseFesu sahluko 2 verse number 10, wena ungumkhicito waNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngoba thine singumsebenzi waNkulunkulu. Thine singumsebenzi waNkulunkulu. Ludziwo lolwakhiwa ngumbumbi wethemba lobuhle balo ngekwethemba leskill salombumbi. Kuthi noma loludziwo lungeke lube nemehlo njengalombumbi, kepha lutawuba luhle ngoba lombumbi unenhlakanipho. Kuthi lolubumba noma lungeke lutende lube luhle, kepha umbumbi utawulwenda lube luhle. Wena ungumsebenzi waNkulunkulu, usetshenzwa uNkulunkulu, ungumkhicito waNkulunkulu. You are a product of God. uNkulunkulu lakucalile kuwe ubokwati ukuthi uyakuphelelisa. Kude la khona sitha singaphakamisa kona kwakho khona siphumelele ngoba ungumsebenzi waNkulunkulu. Kude bubi sitha lekumele sigiye ngabo ngawe ngoba wena usetshenzwa uNkulunkulu. You are God's workmanship. Ulibumba esandleni saNkulunkulu, eNkulunkulu uperfect. Kungako mawuthandaza imthandazo yakho ibegcwala ukuthi noko kungendeki yami inzando, akwendeke yakho Nkosi. Ngoba esikhathini lesinengi wena uthandaza ngebu imperfect bakho, uthandaza ngekungapheleli kwakho, uthandaza uNkulunkulu lophelele. Noma wena bewubona ukuthi into dingaba nje, kepha bese uthi Nkosi akube kakhulu njengaloku wena ubona. Khumbula akusiwe nje lozama ukuzabalaza ube ngiloku ngemthandazo ngekuzila ukuthi ulungisa into, ubokwati ukuthi usesandleni sembumbi. You are God's workmanship. Utawubangela uNkulunkulu ukuthi tonke into tisisebendelane tibe ngiletinhle. Jezebel wakhumbuta Ahab ukuthi uyathi awukafanele ukuthi ulale ungakadli wena. Awukafanele wena ukuthi ungaba ngilokucumbelene. Awukafanele ukuthi wena ungahamba uthuba labanye abantu. Khumbula ukuthi ungu-Ahab, wena uyinkosi. Khumbula ungumsebenzi waNkulunkulu. Khumbula ungatenyanyi ngekwehluleka kwakho. Mangabe uyabona ukuthi ayi ngehlulekile, consciously hamba kuye uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyabona ngazi ukuthi ngishayisile, ngazi ukuthi ngehlulekile. Diyekelele esandleni sembumba, ungazami ukuthi bumba ngoba mase uthuba ungasadli ukwenda lokwana lokwa sewuzama ukuthi bumba. Diyekelele esandleni sembumbi, uhambe uenjoy elanga, ukhululeke ulale ngoba uyathi ukuthi ngekungalali kwakho you are not changing anything, awushape lutho ngawe. Khumbula ukuthi no matter what usesandleni sembumbi. You are God's workmanship. Sidalwe ngaJesu Kristu ukuthi sende imisebenzi lemihle uNkulunkulu la ilungisa kucala. Ubokwati ukuthi lolo dziwo malubunjwa ngombumbi lutawugcina liphethe lawo mahewu noma liphethe lawo mandi, lutawugcina lokuphethe lo lokuhle. Noma lamhlaba ungabona ngathi lokuhle kuyaphunyuka,
lokuhle ngathi awukutholi. Unganhlanhlatheki mntwana sekhaya, ungagcwali iganga uhlanye kube ngazuthi kukhona umuntu lomunye longakulungisa. Funza kuphumula, wathi ukuthi akunenzapha. Bekungathi kuyaphunyula nyalo, kepha umbumbi angalahlekelwa ishape solo ngakuphatha lokuhle, ngoba umbumbi lo ngibumbako nguNkulunkulu, and God is perfect and he is perfecting. Uyakuphelelisa konke kimi, uyakuphelelisa konke ngami. Lokunye kwekugcina kuJohane 17 verse 23 lekumele ukukhumbule ukuthi mine ngikubo, kusho Jesu makathandaza, mine ngikubo nawe ukimi, bapheleliswe ebunyeni kuze live lathi ukuthi wangithuma nekuthi nabo uyabathanza njengoba nami wangithanza. Nali live lengicela uphinze ulicabange. Wena awusiso nje sinikiniki, awusiso soni lesetama kungoni, kepha wena ungilothanziwe waNkulunkulu, futhi uthandwa ezingeni lweluthando lwaJesu. Uthandwa njengaJesu. Makhona Jesu lakunambithile njengekufa avuke, na utakunambitha ngoba usezingeni linye lweluthando lwaNkulunkulu. Wena ungilothanziwe. Mangabe kukhona lokubona ngazuthi ayakukusebenteli kahle, dishaye isifuba, khumbula wena uyathandwa. Wena uyathandwa. Umsebenzi wakho lomkhulu lengicela ukushiya nawo akusiko ukuthi uhambe uyodeclare, angisho ukuthi ku wrong yini, kepha ungagobi umlomo nje kakhulu ngekuthi I decree, I declare. Njengaloku inkosi kude uyathi la ngikhumbula khona ithi mine inkosi I now decree, I declare. Kepha uyakhipha nje umlayethi uthi wo nyalo nako lokudakwendeka, nyalo kufanele kwendeke lokho. Isummary yaloko ku declare ibusa kanjalo ngema commands, ngemiyalo, ngemithetho. Mntwana sekhaya, ungazami kutenda ngoba sewendiwe. Ungazame ukuthi into titawulunga ngekuthi umemetele kakhulu ukuthi ngila kude umemetela ukuthi kube nje kungabi nje. Hayi, ungahlupheki mntwana sekhaya, wena usetafuleni linye na Jesu, uyathandwa, uniketiwe emagunya, ungumsebenzi, ungumkhicito waNkulunkulu. Wena awusiye wakho, ungacabanga ukuthi into titawulunga ngenxa yekwetama kwakho kanengi. Into titawulunga ngoba ungumkhicito waNkulunkulu lonemicabango lemihle ngawe, lonemaplane lamahle ngawe. Ngakho ke ngineliqiniso ngasho lamhla ukuthi khululeka, udle, utinike isikhathi sekulala, uphumule, ngoba iposition yakho lala sewukhona khona nyalo njengemntwana kaNkulunkulu. Tindo atisasebenzi ngemandla, atisalungi ngemandla nangengati, ngekulungiswa emhlabeni, ngekulungiswa ngetikhwepha. Tindo setilungiswa ngekuthi wena umatene na Jesu, iposition yakho sayishintshile, uyabusa kanye naye. uNkulunkulu wemusa akubusise. Tinikele esikhatsini ke sekuthi ingqondo yakho ialign naleliqiniso laloku longiko kona wena. Mangabe kuhamba abantu labangithu baya endlini lencane, wesilisa newesifazane, kunesithombe lapha sewesilisa newesifazane libonzene eminyango yale mthoyi, uyathi kutakwendekani? Wesilisa utawubuka loya kude lotamtshela ukuthi ushona ngala, mabuka lesithombe utawushona ngakhona, wesifazane abuke isithombe ashone ngakhona. Yini ubangelwa ukuthi uyatata ukuthi yena ungubani? Mntwana sekhaya, dibuke ngalokwenele eqinisweni lelive laNkulunkulu uze utibone ukuthi wo, mina ngingilothanziwe. I belong to God, ngwaNkulunkulu. Mina ngingumkhicito wetandla takhe.
kuguculwe simo sengqondo yakho ngekwelivi laNkulunkulu size sifute lokhu uNkulunkulu lasakwende wabangiko. Kepha mangabe usengakaphenduki, usengadalwa kabusha, ngicabanga ukuthi inhlanhla yetinhlanhla lithuba lemathuba ukuthi uthi Nkosi Jesu ngiyakholwa ukuthi indodana yaNkulunkulu letile kuthi mine ngingadalwa kabusha ngibe ngumntwana waNkulunkulu, ngidalwe ngokwaphezulu. Amen. Babe lo sezulwini ngiyabonga ukuthi liqiniso lelivi lakho angeke lishintshwe timo, angeke lishintshwe bonabod, angeke lishintshwe nayimimoya yabo Jezebel. Livi lakho liyawukuma leliqiniso. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi alithele tithelo ngebunyendi balo njengaloku nanga umntwana wakho alilalele. Ngiyathandaza ukuthi lebe kungema struggles akhe njengaloku sibona ku-Ahabi, lobe kwenda angalali, lebe kwenda angadli, lebe kwenda adube, azame ukugucula tinto ngemandla akhe. Ngiyathandaza ukuthi ngaleli qiniso athole inkululeko, ngoba livi lakho lisitshelile ukuthi niyawulata iqiniso neliqiniso liyawukhulula. Hamba enkululekweni loyithole ngeliqiniso lelivi laNkulunkulu. Kuthi awungijabulisa ukuthi sibe nekuthintsana nawe, ungihlephulele la usitakale khona noma la ukholwa ukuthi singasitana khona kule ndlela yekukholwa. uNkulunkulu wemusa akubusise njalo njalo. Amen.